Rahmat. Negizi adam balasının yaratılışı şunday eken. Degele kızık eken oylap otursak. Adam balası şunday teyzik, acımılık yaralgan ekemiz. Arı bas dese beri basıp, beri bas dese arı baskan şu. Бұл özellikle adam ata bilen ovenedeni bayqasa bolat özüңөр bilesiңер. Адам ата менен овенени бобул дарактан жебегиле судун алмасынан десе так ошондон жеп алып бейиштен коланып чыккан экенбиз. Бул биздин каныбызда, генибизде барбы? Азыр кичинекей бобу тили чыга элек баланы карап отуруп, бу проводко тийбе, тийсең өлөсүң деп көргүлөчү. Мындай басып кетсең, сен кеткенден кийин так ошол жерге тийип көрөт да. Анан кана дейт. Жат десең жатпайт кичинеке бала. Укта десең уктабайт. Жалынсаң да, алдасаң да көнбөйт да такыр. Коркутсаң да болбойт. Сабасаң да болбойт. Андан көрө баарыңар жатып отуруп, жатсаң өлөсүң деп туруп, кайтарып отур деп жатып алгыла, силерден мурда жатып уктап калат да. Мен деле кичинеке кезимде көп токмок чечимин. Бу радио алып келеби, телевизор алып келеби? Тийбе десе болбой, эч ким жокта аркасын ача коем деп сатып алып кайра жыйнай албай калып далай токмок чечимин. Ошондо да өлүп кетейин, тийген жокмун деп барган. Бизде апийим айдачы илгери. Апийимден жебей өлүп каласың, ай бу кырганын жебегин деп ушинтип кайбай эскертип өлүп каласың да ушинтсе, мен ойлодум да өлгүчө жемек болом депчи. Өлүп баратканда токтотуп коем да деп. Мындайын жебейген экенмин. Дагы жакшы келе чыкканда токтотуп калып турдум. Өлүп кала жастап больницадан айыктым. Көрсө бул бир чоң наркомандын канча бир күндүк дозасы экен айла. Ал эми бул кичинекей эле, чоңдорчу. Өзүбүз кызыкпыз. Тамекинин сыртына коробкасына тамеки тартуу ден соолукка зыян деп жасабыз дагы, жазып коюп, ичинен алып чегебиз да. Анан чегип атып окуйбуз керек болсо. Тамеки тартуу деп дембе деп соруп. Ден соолук, десе калтырып койчу, койчу деп коет. Ден соолукка зыян деп. Арак ичип атып, акыл айтабыз балдарга. Мас бу сөзсүз. Арак ичпең. Арак ичсең киши болмой каласың. Деп. Өзүндө айтпайт, бир жаман көргөн кишисин айт. Арак ичсең жамбылдай болуп каласың деп. Мисалы да эми. Түшүндүңбү десе, түшүндүм дейт. Gel, düşüngön üçün aliviyeli de bana, jambuloko aliviyet alan. Alemin narkomanya vapse joyulbayt topay, Cenab-ı Hakk'ım aytat. Joyulbayt sebebi adam balası tuğbasa narkoman bolup jaralganбыз deydi. Buna günümdük içip atkan çayımızda çakayin degen narkozatı var deydi. Kofemizde kafein degen narkozatı var deydi. Arakta alkogol, tamekide nikotin toltura deydi. Doktorlardan da sırtkarı navakain, litakain, morfi, biz bilip bilmegen toltura deydi. Andan sırtkarı en negizkisi katein degen bir korkunçlu narkozatı var deydi. Bunu erkekler köp kollanat deydi. Munsuz yaşay albayız deydi. Al kateinde erkekler, kapsıyla kırgızlar kateinde vatından aytbayız deydi. Tergep aytabыз deydi da korkkonubuzdan sebebi sonçoluk korkunçtu deydi. Kateinde biz жоңгала katın dep koyat ekенбиз da. Bu dagı narkozatına kiret ekeni sebebi. Narkozatı dep emнен aytabыз desem aytат. Narkozatından kançalık adamga ziyandı bolsa dagı oşonçoluk muhtaç gerektүү nerse narkozatı dep esептелинет экен. Oşon üçün kateinler dagı kançalık bizge ziyandı bolup, kançalık azabын tartıp atsaktagı, azabısты kolubuz kıyıp atsaktagı kayrele olmay. Katein de öyle turat eкен. Aylanayın katein, gelçi katein de öyle. Başım üstünden yer kasıp işte öyle, estartkandan başta öyle katein alış gerek ile de böyle. Süntü böyle. Taşı baldar Ruska'da katein kamdap, söykö salıp bileğinin kısına. Bel kuda bolu böyle, balama katein kılıp bileğin dedim öyle de böyle. Turat ekенбиз. Erteden keşke iştep, kateinsiz bir gün yaşay albayt ekенбиз. Batile çumoğu sık betet eken, mınday çatkan. Erteden keşke işte tergen üstün barın geçinde aylanayın katein medep çocuksun barın angtarıp, bağı elektenildiği gübüp, ötkosip koluna verip, erten mının gayra sümsüyüp, aylanayın katein, tamekege tüyüp koyuyor. Dep usup turat ekенбиз. Kateinlerimiz dağı hukmuş narkoman bolat eken bulardağı. Bulardağı jana gerainge uykaş, irain degen narkozatın köp kollanışat eken. Irainsiz bir minutta tura alışpayt eken da bular. Iraini jumustan neday bak 5 minut geçip basa bitti öldü al. Kayakta jurdun aylanayın irain. Kaysı kateinnin kolun karmadın dep. Taң atkıça adamın koluna beredi.
Daşı kebir narkomandık aşınganlar bolat eken, özünün kateyin as kelgensin, özünün eroin as kelgensin, başka biröylerdin eroinlerine göz artkanlar, kol salganlar bolat eken, soğuk kolunu salıp, karmalabı yiyem uşundu. Kendiler bolat eken. Ben sizlerge kalarım, har bir üstün tumak baktalayı olsun, har kimi üstler öz kateyindir üstler menen, öz eroinler üstler menen, adaşpay, çatlaşpay, buttaşpay, ama ne senin tumakta olalı dep aytkım kelet. Rahmat.